Impilo yelikhaya nekwakhiwa kwalo. Balishonile mlaleli, sihambile nesikhathi sicela siphutha kungena kulolu kepha ke sesikhona mlaleli. Luhlelo luthi impilo yelikhaya nekwakhiwa kwalo. Sengiyevela Simelane lokubingelela komlalela kwemukela sinaye umfundisi nalomuhla kulohlelo impilo yelikhaya nekwakhiwa kwalo. Mfundisi, angivele ngunike tinzambo sikhathi sethu sesidlekile liyana litulu uMatima fula igola tinzethe. Siyabonga Simelane, thokota ukuthi sogijima wefika ngoba incola ehambi nganamshayeli sibonga umdali noko ukuthi timvula tiyana sivile ngabo sosiyazi ukuthi nemadamu evene ngathi angekuthuthuka asathuthukile lokuthi nizaba letimnanzi leto nakehlule le yalamhla ngekaphiza thuthuke yathi mnanzi ngibonile ngala eHawane sedlula lamara lendlu hayi no lawa ya sengamana kwente kumlingwe yebo si khalele noko la balinyalelwe tindlu ngoba lemiyimiti siyeva kokuthi takhiwo tibhidlikile labanye abakhona kwendani sethemba ukuthi laba phuthuma ngelusito batawuchubeka bende njalo sive sitakala. Simelane ehlelweni namhla sichubeka nenzaba lesedlulekiyo nje sikhuluma nawe evikini leliphelile lapho sisite kuhle ukuthi umuntu abe neliphupho ngoba na unganaphupho sasebenzisa nje umusho thide lothi bathi lalapha kwathi khuluma nakude lokuqoshako kude lotakubamba kufuna kube khona into loyiqoshako empilweni kuze kube khona lotakubamba. Sathi ke leliphupho ungaba nalo kufuna bese uhlala phasi uyahlela. Siyajabula ke namhla ukuthi sinesivakashi ngoba noma siteka letindzaba siyesithande lokuthi sithole bonjinga lwati basicathatele sisive seMaswati eluhlelweni impilo yelikhaya nekwakhiwa kwalo. Sina make lapha nomsamamba make Magagula nangabe ngikhumbula kahle lo nguyena atawusisita ke ukuthi sesishito kusuhlala phasi bese uyahlela mbamba na uhlela usuke wendani ukwenda njani. Simelane umuntu angisho lokho ukuthi sibukana ngomnyaka uyesuka phasi labanye bavala umnyaka walophelile bakhala lethi mathonsi ngenxa yokuthi abakaphathi lutho ababoni lutho kodwa umuntu kubekavukela nalebe kangakhona kuhwaya kuphi la kutholile kude lapho abe nendlela lehlelekile ukuphatha nekukusebenzisa lokho sifise eMaswati Simelane alithole lo lwati avuseleleke lebe bati kuze kuthi kuhlela kwethu nekuphila kwethu kuye ngekubangqona inhlito yethu sekhaya isekutheni lelikhaya alisuwakhiwa njengokuthi kuhletinini babe namake nibukane emehlweni kodwa naloko lenithuke nathola ukuphatha akuphatheke kahle. Siyabonga angihadi ke ngathi silomnye emthombeni wasisingemathombeni thina emthombeni sawubona siyakwamukela ehlelweni impilo yelikhaya nekwakhiwa kwalo bese nikhulumile nemfundisi kusi uliphamisa kangakanani likhuba ugala kuphi. Ngicela nje ukukunika uyishaye lenzima siye simnike nemlaleli lithuba ukuthi naye aphose litshe nangabe uyabuta abute afune ukukhanyiseleka
kephana ke nje washela umfundisi ukuthi sicela bochwepheshe bathi osekhamela bangasekhami bathi osekhamela Thombeni. Amen. Sibonge kakhulu umnguni, sibusele ke umlaleli ekhaya, sibusele nakuye umfundisi Mazibuko. Sibonge kakhulu lithuba lelifana naleli. Bese kashito ke ukuthi ngikunomsa ngwakamamba ngenzeka amagagula emadlanga mpisi. Siyabonga Mthombeni noma Mthombeni. Mthombeni. Amen. Egujwa nkomntwakho. Awuva. Siyabonga kakhulu umnguni lithuba lelifana naleli nathi sitawuphosa litshe esivivaneni kwakheni emakhaya. Akusiko lokungakanani kepha nje ke ngikuhlela angithi angitethule ukuthi ngingumfana kaNkulunkulu. Amen. Engeluswe ngaphasi kwa Archbishop Vilakati, Nelson Vilakati, SCMC, kumathapha. Director, yes, yeah. Former director. Siyabonga kakhulu naye uvumile ukuthi ngite ehlelweni ngicelile babe kubala. Uyathi nje futhi ulalele, ushithi utawulalela. Anzi ngumsakati la. Ngumsakati. Ulalele. Siyabonga kakhulu baba. Sisawuqala umnyaka sibantwana bakaNkulunkulu noma simndeni wasekhaya ezulwini. Emindenini kithi emakhaya ethu sihambisa kakhulu uNkulunkulu. IBhayibheli naliqala lithi the first verse lithi in the beginning God. Ekuqaleni uNkulunkulu. So let everything be about God. So in the beginning God. Lokunye sekungalandzela. Sithi ke sawuqala umnyaka asiuqale ebukhoneni baNkulunkulu. Asiuqale siholwa nguNkulunkulu ngamoya wakhe. Sihlela nje ngoma moya waNkulunkulu unathi. Usinika inhlakanipho yalokuthi hlela kuthi sisawuqala lo mnyaka asitihlele kanjani asitihleli ngekwethu ukuhlakanipha nangekwethu ukuqonza kepha sitihlela ngekuhlakanipha lesikunikwa nguNkulunkulu. So likhaya ngelikhaya lelati uNkulunkulu noma lelithi lona lamukela uNkulunkulu ukuthi abe ngumholi kuye. Let's say God in the beginning. As we begin the year, let's just say God. Let him take over. He's going to lead us. Amen. Amen. Siboba sincane lesingisi. Mayitala batasigcoba. Batasigcoba. Maswati afuna kukuva kahle ngalolu lwawo. Amen. Yeah, amen. Siyabonga mfundi, siyabonga baba. Kuhlela ke babe ekhaya. Si advise ukuthi naliqala lo mnyaka akube ngiloku phelele asihlele inhlangothi tonke kube holistic ngalesingisi bengaboleka kungabi ihlangothi lunye. Sivume nje ukuthi nasihlela usuqala lo mnyaka asihlele ukuthi ngakwethe imali sifuna ukuthi uthi uphela lo mnyaka sibe sikuphi njengemndeni. Ngakwetempilo sifuna sibe sikuphi njengemndeni sihlela la ekuqaleni sithi ke kafishane lokuhlela kwethu akuti buke tonke letinhlangothi tempilo bese sesiyadihlela nasiyophetha umnyaka sitati qala ngalesi kuhlele lekuqaleni ukuthi sasihlele ukuthi ngifuna nangabe nje ngekwetempilo ngifuna kwehla emtimbeni ngema-kilogram lang-50 ngiqala la kuqaleni kweminyaka ukuthi umtimba wami angisajabule ngifuna ukuthi kulomnyaka le ngehlise ema-kilo lang-50 sengivele ngihlelile ngekwetimali siyahlela ukuthi la ekhaya kulomnyaka lo awuthi uphela sibe khone kuzuza lokungaka ngekwetimali lesitakusebenzisa lapha noma sikhone kubhadala nakuya noma sikhone kuthenga nakuya nanakuya lesikudzingile sesiyati ke ukuthi kushothi ligoli lethu la ekhaya lalomnyaka lokutihlela lila nasihlela ke simelane
siyesikhulumisana kumcoka kakhulu ukukhulumisana emakhaya kubita kuhlangana ekhaya sikhulume mfundisi ukuthi lelihlelo sithini sivumelana vele sobabili sikhulumile kude lo thonsela lomunye noma kude lo planela lomunye siplana sihleti sobabili noma singumndeni siyahlela ngiloyo ubeka kwakhe nami ngiyamsekela babe uvama kuba nguye lo holako awubite lo mhlangano wala ekhaya bese sowuyawuhola wena njengemsiti wakhe uyamsekela kuthi cha babi mina bengibuka ukuthi nasingaqala nganako kule kucala nje imali nasingaqala sithenge naku noma sibhadale naku nanako sitokhululeka athi ke yena cha ngiyavumelana nawe mkami nebantwana nabakhona sebakhulekile niyabafaka kule ngqoqo kuvunyelwane la ekhaya ukuthi cha sihlela kwekuthi so kunemhlangano wala ekhaya kuyahlelwa ukuthi kulomnyaka sifuna kuphuma sibhekephi kuto tonke ke letinhlangothi lamuhla simelane ngitawufisa nje ukuthi sibukete nalihlangothi la ka financial noma ke leleti imali kulokuhlela ke wethu ke emnguni siye sithi nasihlela noma sisakha lamagoli ngafishane sithi akabe smart kude ke ngideligama lesiswahili lehlakaniphile so smart hayi no lo liququdu lo uyayathi lento okay lo smart lona ke i-abbreviation noma i-acronym lokumelele kulokusho lo eswekucala nje umele ukuthi leligoli lakho alibe specific noma aliqonze ngqo njengaloku bengibekisile ekucaleni kuthi nangilesengifaka nje ligoli lami letempilo ngifuna kwehla ngaloku ngi50 kg by the end of the year so ngibe specific wangalengisa umuntu themelezako uyale ngaqonza nje ngqo ukuthi ngifuna kanjalo ke nasetimalini utawuba specific ukuthi ngifuna ku raise noma ngifuna kwakha imali lenganga 1 million nakuphela umnyaka so nawuhlala phansi kuphela umnyaka 1 ushito ukuthi kufuna ukuthi ibe ngimalini le mali kwesibili wase sowutiniketa sikhathi lokuthi sikhathi sitawuba ngakanani sekuthola lo 1 million so ngilo eswekucala ke loyo uspecific then lo M kulo smart umele measurable lokusho ukuthi kuyakaleka lemvo yakho lo lokuthi ufuna ukuachieve noma leligoli lakho lothi ufuna kulithola ekupheleni kweminyaka likhone kukaleka bese ngidawubona ngani vele ukuthi ngilishayile noma lingishayile lona kuze ukuthi ke ngibone alikaleke leligoli lami bese kwesithathu lo A kulo smart umele attainable lokusho ukuthi li yinvo vele lengenteka lengazuzeka siyo nje info ngasobhutha kakhulu ukuthi hey ngifuna ukuthi kuphele lo mnyaka ngibe nginendiza okay info lengeke iziyenteka elikhuni kakhulu ukuthi ngenteka bese ke lo R yena umele relevant alihambisane phela leligoli nalokho lesikhuluma ngako bengisho ukuthi kutawuba nelaka health kube naleli physical kube naleli emotional kube naleli mental ukuthi mental wise noma ngengcondveni ngifuna ukuthi thuthukisa kanjani kulomnyaka libeke liqonze nje kuloko lesiconze kuko kuleso sikhathi kwekugcina ke lo T umele time bound noma libe nesikhathi kusufuna kukwenda ngasiphi isikhathi impela sithi ke singawasetha ke noma singawabeka amagoli ethu noma lama objectives lemigomo yethu thank you mfundisi bese sesiyamatisa uNkulunkulu nasiya ku Psalms 37 verse 4 na 5 uthi matise uNkulunkulu lapho la sitase sihlala phansi njengefamily njengemndeni
siyamumema simakade ukuthi Nkosi sesihlelile thina ngekwethu futhi tekuhlela ngekwethu kepha kuphumelelisa ngekwakho naku lesa sikuhlelile thina simakade kuphumelelisa lofise ukuthi kuphumelele lokhu kungahambisani nensandvo yakho kukhweshise babe sesiyamthandaza siyamkholwa futhi ukuthi kuloko lesa sikuhlelile yena akangenelele ngathi noma bengachubeka yini ungachubeka make mhlawumbe umbuto ungathi nje ukhuluma kahle ukhuluma nemakholo khona lona ngenandzaba uthini kuye uthi mina ungishiya phi make uma uthi wena sitshela uNkulunkulu nginewami mina uNkulunkulu hayi lo wakho amen qinisile lapho mngoni ngiye ngibe nako lokuthi wonke umuntu unenkolelo yakhe wonke umuntu kukhona la kholelwa kuko sekuthi thine sibantwana bakaNkulunkulu sikhethe ukukholwa nguNkulunkulu nawe ukhethe ukukholwa ngiloko lokukholwako hamba kuye loyo uNkulunkulu wakho umtshele naye kungako nje labanye vele bane magumbi abo la bese nabo bayobika khona kanjalo nathi sibantwana bakaNkulunkulu sitawuhamba siye egumbini lethu sifike simpikele kuthi yebabe thina sesihlelile sihlele nanako kuphumelelise amen noma nasemkhunjini lo ya ethalashishi kwathiwa ngiloyo naloyo akathandaza uNkulunkulu wakhe cubeka manje amen nathi ke sitawuthandaza kuNkulunkulu wethu sibukeke tinhlangothi kafishane mnguni leti tahusilimata nasehlulekile lokuthi sitihlele la kucaleni kweminyaka ngoma lokuhlela kusiniketa kungumkhombandlela walomnyaka wonke ukuthi sitawuhamba la njengemndeni nangabe shothi singakahleli kusho ukuthi kude siyadvukuda singumndeni kungako ke la kufika khona bese kuba khona kuqudlulana ngoma kude indlela leconzile lesati sonke lokuthi sibhekele nangabe nje site kwecala la ekhaya sitawugwenda nje nyalo ngaJanuary singenda konke bese sicala sibhadala school fees nabantwana basafunza ngabe bantwana basafunda uyaqhamuka baba bese kufuneka lipipe lemoto sekufuneka ini uyakubona lokho sesiyagudlulana kanti phela kulula suthu besivumelene phela ukuthi sitawubhadala school fees kucala naye uyakhumbula ukuthi awu ya shotha sicale ngaso asengimise lokho sitakulandzelisa kwenta kuncipha kwegudlulana kwakhona la ekhaya nekuqonzana nje ukuthi nasi siyapi vele sikhuluma sithini la ekhaya kuba naloku kukhuthateka nje nangabe shothi lo mkhombandlela ukhona uvuka konke lamalanga uyati ukuthi ngiyosebentela kuzuza nakuya senkuzuzile lokho futhi wazi wakuzuza lokwekucala lenfokodo leba lengekhathi awuyati ukuthi bayinkulu kangakanani ikwenda ukuthi nakusasa ube nalamandla ekuvuka ekuphusha ngisho sekulikhuni kangakanani uthi angiphikelele ngoma naku kwekucala nguzuzile nalokwesibili kutawuzuzakala tawendeka ufake amandla kakhulu nifake amandla ninonke nebantwana nabakhona nabo uyabafaka kulona kuvikela nalokuthi nitikhanze ngazuthi simenza wonye nje sibone empili sibone emuva ungifakazi mnguni lokho kuya frustrateana noma kubangelana iconfusion kakhulu lokuthi ungadiboni nje noma ngiyembili noma ngiyemuva ngiva nje ngathi ngistagnant ngalesilungu ngimenza wonye nje kukhulisa nanati stress ngesingisi lokuthi ukukhanze nje ukhathatekile ngaso sonke isikhathi uqinzetelekile la emoyeni kuphele kujabula nala khaya ke nakunalesimo lesingakho imvukuthelo ilula nje
bantwana bayafungudwa nje uyakubona sekungena nasimo lesibhekene naso sabo GBV sekuvela nanatinfo tabovuka babesikhuluma sivuka sikhuluma ini ngoba phela sakhuluma nakuqala umnyaka uyakubona sahlela nakuqala umnyaka utawubabete bovuka babesikhuluma ngoba sisebenta kanye la konke kusebaleni nami ngiyathi ukuthi lekhona imali izuzwe la iyosebenta la seyivele isebentile asifaka umfutho siyembili ngike ngaba lapha kamahala mfundisi ngika mobile money ngithi ngiyakhipha ngizokhipha mobile money fika lomnye babe siphuthu ngifakele nayi ku mobile ngifakele nayi ngifuna kuyifihla lo make sowungenile nje lapha ePick n Pay ngiyamathi ngidamkhanza agcwala isitrol hawu ngathi buda ukuthi ngabe khaya lini leli lo babe sothi kutoyifihla le mali uthi ngiyamathi nje nanjalo uyashuba nje ugcwala isitroli lapha ePick n Pay kusho ukuthi ke lempilo lekhaya ayisesemnanzi lo lokukhulumako Mthombeni ukhuluma esimeni lesikahle basevana labantu basabhobokelana naba ke nje sebaqale kufihlelana bahlela njani labo bantu lapho nangabe sekunale nkinga la sekude lokubhobokelana khona ukuhlela ngeke kube khona bengititsheleke Mnguni ukuthi stay address egcineni qhubeka manje ngoma khona la vini la uNkulunkulu nawufunza ku Matthew 10 uthi Jesu ngiyanithumela njengetimvu khathini wabojakalasi bahlakaniphani njengetinyoka hlakaniphani njengetinyoka ngilapho la kufuna make noma babe bese uyahlakanipha angabi inyoka ahlakaniphe njengenyoka uyabona inyoka Mnguni nayibhekene nelitshe thanza kuhlala ejeni but angeke uzoyikhanza ifuqa lelitshe awusoze wayikhanza ilifuqa iyaligudla nje iligudle nje intshimbili ke nje khona la kulo dathi uyiphuma uyibona iphumile nayiya ngale ngiloko ke lokuhlakanipha make lo hlakaniphile nasabona ukuthi la bhekene nelidvala la angaligudluli angazami kuligudlula ngoba litshele kabili Mnguni liyaqopha likwenda ube muhle susumkenke uhlandeke ube muhle uthi na uphuma kuthi hayi muhle lo make ekhaya lakhe litshele liyaqoba hlifite likubulala so kukabili naso libona ukuthi lele lifuna kungiqoba manje ngendeka futhi na usaqopha uqinisika ingadi kufuna bese sewuyahlakanipha ke ungimake sitawubuya kuleyo mfundisi kulungile qhubeka ukuthi uhlakanipha njani imake la kuleso simo nasabona ukuthi la sisanyathela sashaya istep usini nangithi left uthi right cha saluhlakanipha amen mlaleli sehlelweni impilo yelikhaya nekwakho kwalo make magagula la uyasicebisa ukuthi nasihlela kusuka umnyaka sikwenda kanjani lokho nabantwana sebakhulile usithi nabo kufuna babe khona la kulomhlangano asisike nabe basengekho usengabusisa umdali khuluma nobabili ngilungiselela mhlambe lenifisa ukuthi kube khona qhubeka sothu bese sakhuluma ke Mnguni ngaloku kudihlela kubabethe kwaloku dihlela noma kungabikho kwaloku dihlela la ekhaya sithi ke kukhulisa nakukhathateka la ekhaya kuphinze kwehlise nakukuthi themba le self confidence because siyatvukuda nje asathi ukuthi sibhekephi bese ngishito lokuthi waze wazuza kanye nje linye nje lalamaphuzulu lobo wabekile ukuthi ufuna kwazi uva uconfident kangakanani and kukunika sibinzi uqhubeka kuthi ngiyakhona yes ngiyakhona yathi lo uNkulunkulu wami uyangisebentela nalaba ngakamboni batakumbona uthandaza nangesibinzi kuthi yathi lo uNkulunkulu wami uyasebenta sengimbonile nakangiphumelelise kuloko nakulokwa utakungiphumelelisa senginesibinzi nginyathela ngesibinzi kanti nasikhani ningakahleli ungadi nekuthembile ngikuphi lokuzuzekile ngikuphi lokungaka kwenteka nje ingodi nje ukuthi hawu lokho sekuphumelele
kwingodi awukakade ihleli ivele nawe awadi ukuthi kuphumelele kanjani kanti ngalesikhathi sihlelile vele kwaphumelela hayi sibinzi siba khona sibinzi ne-confidence iba khona kuba khona ke nalokuthi sigadze emathuba lavulekile ngalokuthi siyatata ukuthi sifuna kuyapi kwavuleka lithuba siyalibona ukuthi wo leli lingasilekelela ku-achieve goal lethu number 3 asilithathe masinyane leli thuba leli kanti naningana goal ningana kuhleleka ukuthi nifuna kuzuza ini umkhombandlela ukho kude nje angeke ulibone nelithuba lelivelako ukuthi yathi lelithuba lela belingasisebentela so liluzile kanjalo awukaka libone kuba kunengi ke nalokupheqhubela tinfo embili nakulesithi procrastination kancane nje sitawubuye sibone ngidawubuye ngikwende ngidawubuye uyati lokuthi lokho kuleli goli lami lalomnyaka kufuna kwendeke angisobe nje ngiqhubele embili vele ngiyakwenda nyalo ngibhekene nako buso nebuso uyakwenda uphumelela uyembili kuba beteke nanako kugcwaliseka nje personal fulfillment ukuthi utivele ukuthi yathi kuyasebendeka chubekele phambili wonke umuntu nje abone ukuthi yathi kunengchubekela phambili kunale yalikhaya siyabona kungaba ngiloko ke mngoni kuloku ngadihleli bangangeta labanye kuningi nemfundisa ngasingetela injalo ke mlaleli imzuzu ke noma imameli sike la 15 lasisalele sidawanika wena sinemfundisi ukuthi kulokula kakuteka ngomake khona lokuvako khona longakuva usesekhona udawuthi akuchaze lokho lungafisa ukuthi akucacise mfundisi. Siyabonga mnguni siyabonga kumake so utsinze into leti balulekile mana sengibamba umlalele mfundisi asesimukele okay qhubeka mfundisi utsinza into leti balulekile letinye taleti into tivakala ungathi into nje ehlula kanzi ngito leti sibulalako ngalobulula bato uze uthi mine lokwathi ngikuva basilenye lijaha lalahamba nesingani salo kunekwenyoka kungaka bathi inhlangwana ikhumbula inhlangwana ke yakuthuka lo sisi awuyini inyoka uyabuka inyoka lento le ngathatha nje ilahle lapha uthi vuma thatha lahle la kumthitshwa kancane yatsinziza akunomsebenzi lo umntwana enyoka bahamba ngalokunganaki basayibona ijaha selifufuka sandla balibona ijaha selifoma lijaha kwanye timbas kunetindo letivakala tilula kanti tisinongo la kuphileni ngithi ke makuthinza dona ke ngoba kufuna lo moya lo mphefumulo ujabula utawujabula ngoba kunetindo lotibona kuphumelele empilweni nathi ngaphumeleli into kubuya lokukhathateka lesisi stress angimukele ke umlaleli emsapho wangwane siyakwamukela ehlelweni sawubona yebo baba umabandla Shabathi lakamashayikhathi izizi mandini wala sisasibonga uhlelo lokusifundisa bonkosi ngazi ukuthi bangahlala bakhona abantu labanjengalo make nje kodwa nje ke bonkosi kungazi ukuthi singathatha lamagama okuvana lokunje lokwakhulunywa inkosi ukuthi sisela semaswati evana ngoba lokuvana wena vivi kwenta lokho ukuthi zonke into letentiwa eveni sibe nekuthakasisa nitive nijabulile ibe njalo lokukhulunywa ngumake nalamasonto njengoba phela uyasho nangenkolo ungazi ukuthi lamasonto ngathi nangabe kukhulunywa into letitawuphilisa umuntu tikhulunywe nakhona la ukuthi yabona ke nebekumene njengoba sikholwa nje asithandazele ukuthi sihlangene asente nako
ube semangweni futhi ukuthi ona sihlangane emphakathi wethu sihlangene asentena ungakhandla ukuthi ke lokuningi siyakukhona futhi nangabe letinto tidinga ukuthi sifake bozuka kuse sihlanganisele lokho ukuthi siphile kahle sibe baningi ungativa utithandazela wena wedwa ngathi nangabe ukuthandaza nje ukuthandazela ukuthi bantu eveni abaphile kahle nebunengi nangabe kudinga ukuthi sifake kumbe lokungahle kuhlanganise lokuphila kahle ukuthi bekunenela amangweni wethu sicela ukuthi bantu bakoleke sikuze sitoqala lokungaba impilo namangweni lokunye nje ke mina wena visi ngibe nako nje ukuthi kube kuyenteka kunaba labasha labo babe bemimango babo banika nje isimi yabo ukuthi nini la isimi yenu nina leni ngakho lokusigodile sinayo isimi yenu isebenza njani bese kuyalandeleka ngiyabonga visi ngiyabonga ngonomuhle Sibongile Mandini sikuvile uthi ayikhulunywe emabandleni ikhulunywe lapho sihlangene khona uthi Mandini ukuva kahle make uyakwetha ngicela kusasa lomunye ningakangeni sikulohlelo impilo yelikhaya nekwakho kwalo 2406 1010 ngilapho utasithola khona kulohlelo losinamake magagola ukhumbule emlalele ngilamamba yes mlalelo msatwangwane usemoyeni sawubona ngiyavusela kuwena bompembe kumake magagula nakudokotela umwelase Kalanga yebo kakhulu hayi Nkosi yami kude lokuthi lokungakanani kungaba kuqala ngekubonga nabakithi umwelase kusilandzela nje ngalwadi nembala vele uhlala usilethela ngoba kaqala make magagula cishe kulendlela Nkosi yami leni ichaza ngayo simaswati siyasitakala nje kakhulu Nkosi yami Then-ke bengicela kuva Nkosi yami kafishane ukuthi njengoba nje Nkosi yami emaswati nisicathuthisa kangaka ngoba abantu kwendeka na ushumayela ukhanze ethi abaphenduki bonke la ngalinye nithandzile nje leliphuzu lokuqala ukuthi ufuna ube specific ungathanda uthemeleza ngoba na uthemeleza vele uyathanda sewuqosha umoya ukuthi kahle kulomthetho wala ligoli umuntu mhlawumbe pheye nakenda nama new year resolutions angenda libe linye akutshele ngalo angawenda abe manyenti mhlawumbe na utawukhanza lokho ukuthi lelimasela balokuwenda lokho ukuthi agcine afezekile mhlawumbe likhona noma one goal at a time kuyaye kuhambe kanjani kulelo hlangothi ngoba ngathi kulenza baye kuba specific la kusho make kwenda lokho ukuthi kube betele regret ukuthi ngathi bekutshela ukuthi ngawukata imoto lesha mhlawumbe iGD6 nakuphela umnyaka ibonakala ayisekho kugcina sekutenda ngathi kutenda tifiso sinelestereto lokuthi tifiso takogoshiba into le kanjalo ebazidlalisa ngayo ukuthi kahle lekhana setha nasithi specific kahle namagoli nangabe lelimasela ngitivela mhlawumbe lokho ukuthi kuye ngakhona lo sinangiqedza 1 2 3 ngibe vele ngim-achievile nangibuka then-ke kulenzaba yaloku evaluate ngabe umuntu evaluator immediately seka achievile lelo goal lalibekile in place noma kufuna along the way kule process mhlawumbe ahlakala kokuthi am I still on track noma mhlawumbe sengivele ngiyalahleka esporweni ngiyabonga kakhulu baholi siyabonga Ngalanga Sotho Amen. Ngiyacela kucala ngalolu lugcinile umlaleli mana ngamva ukuthi uthi wakabani Ngalanga siyabonga kakhulu Ngalanga leli goli kahle liba linye libe likhulu leli goli lakho bese sekuba nana kulosikubita ngekuthi ngema objectives lalekelela kwakha kuyofika kuleli goli lelikhulu so uthi kuba asengithi kuba nesithelo lesikhulu la ngedulo sekunemagala noma nemagala laya kuyo wakha lesithelo lesikhulu ngoke lesithi ma objectives inhloso kusivele lesikuhlosile yes lesikuhlosile kahle ekupheleni kweminyaka nguloko la kangahluka khona mnguni kungaba ngilama categories like health inhlangothi amen mfundisi kungaba ngileti inhlangothi ukuthi la ka healthy la ka financially la ka spiritual leligoli lakho
selingaba ke kwehlukahluka kepha na kunaloku lokhu kusita kwakha kuyofika kuleli goal ngiko ke lo taku achieve kancane kuze kuthi naso uachieve konke kubeke ukuthi wo ngifuna kufika la nangidawufika la ngidawunyathela step is number 1 number 2 number 3 ngulama objectives ke lawo abamanentana. Okay. Kahle leligol lakho nje lona linye likhulu Okay, ngithemba ukuthi uyasiva ngalanga babe Mantini yena bekathi nje abonga ngicela kumukela umlaleli mfundisi okhona siyakumela ngona sawubona ubona vivi yebo baba ngishaya la shiseleni wani inkundla ewayesimekani ingabe make magagula kulokuhlela la khuluma ngako kwemakhaya nemndeni ukhuluma ngemakhaya kanjani nje ngoba ngiyabonga la lokuthi bathe amjubela na ulolunye lolimi yabalo ukuthi nje cha ake magagula ubuye ekhaya leli phosel nawo ingabe ungahlelani nje nangabe lekhaya babe nangabe uyasebenza la sebenza khona uhola nanga ya 1.5 bese uthi nayo utawuhlelela abantwana ukuthi esikoleni bataqala babhadale lokho nalokho make nanga lapha emakethe kutama lokho nalokho ngicabanga nje ukuthi ehlelweni la sikhona sikhuluma ngemakhaya lawa la khonako awuvele nje lapha njengoba makakhuluma nje avakala ukuthi makakhulu kuliphi izimali bekunene kuhlushekiwe eveni ubosulala unake nje nakulo sekungenele ngihulumende atama kubamba ayeke kumatima lokuthi nje kukhona abantu labaswele kangako baningi kakhulu futhi laveni lokusho ngibabe enhlabathi nje ukuthi sibambe lokunye lokuke kwakhulunywa yiloko ukuthi sihluphekile kuhlushekiwe lamakhaya angeke kuhlale udohlela ukuthi esikoleni sibhadala ini nani ibe nako nje abantwana baphasile baya kubo form 1 kufuneka bo deposit yabo more than 5,000 labangaholi nahola labatali balabantwana labahletile emakhaya abasebenza kusebenza nalabo 500 labathola bogogo wabo nani kude labangakwenda so nje ngicabanga ukuthi esihlokweni sanamuhla mfundisi babe emazibuko awusikhuluma nje ngelihlobo lweminye lemndeni labangakhona naloko kuhlela nani ngale kwaloko kulabo lo noma no class kude nje labangayihlela na ubuka nje ngempilo labantu labangadi ukuthi liviki liyaqala inyanga iyaphela unyaka ukuphi nani ungahlelani unala usebenza bantwana baqedile esikoleni sihleti nabo lamakhaya yabonga vivi yaphathi njalo siyabonga lihlelo kulalela labo mhlambe batawuphendula bahlele ngcono labanako labakhonako labanayo nalemali yokubhadala lo kana sikuvile baba Ngonyane siyabonga mfundisi siyabonga vivi sibonge na kuNgonyane sibonge kumake magagula umuntu angayiphendula lele khulunywa ngonyane kunetinto lathi tsinzile maka waso uyabekisa wathi ufuna ubeke lempilo yakho la yonke uthi ungayibeka lempilo yakho yonke bese uyaba ngetinhlangothi kunalolu hlangothi lolu kunalolu hlangothi lolu kunalolu hlangothi lolu wase uthi ke kepha ke ngicela kuthatha lolu hlangothi lwetimali umnakethu ke yena uthatha lokho ukuthi nanginganalutho anginawuhlela lutho mane soku lipigama lelunga lomshaka uconfine kule mali soku ubuyisa akubiyele kule mali impilo nje impilo ngekuhlela nokuthi utawugeza uyahlela
noma futhi udawulala ungakagesi uyakuhlela uyakuhlela lokho lemakhaya ngoba ngicabangela ungathi ufuna ukukhulumela abantu labanjalo emakhaya kunemasiko sitawulima mangaka emasiko sinayo yini inhlanyelo kuhlela lokho tingomo lakhaya dingaki tikhona letisengwako lolu bisi sitawulwendani sitabodle mas sidla umlaza noma sithengisele lamasi noma sithengisele kuhlela lokho ngalamanye amagama ukuze impilo mnguni nemlalelo ekhaya ithokotile kunemagama la sebenzele ngiwathandzako mina uthi kunento loyivako la ngekhansi lapho umoya wakho noma umphefumulo wakho uyajabula ujajuliswa ukuthi kukhona lengikwendile ngakuzuza ukutekanza besikolo nathi tikona vele tifule uyathi ukuthi kukuhlela kona ukuthi kuyawuboleka kabani ngoba ufuna ukuthi labantwana babhadalelwe esikolweni uyakuhlela lokuyawuboleka nase ngibolekile uthembe tikhukukahle lapha ebaleni uthembe maquthe lapha ebaleni uthembe imbuti lapha esibayeni uyakuhlela lokho ukuthi ukuze abantu abangaqoshwa esikolweni ngitawendani lolo tawukwenda ngumsebenzi wokuhlela ngithi njeke angiyiphendulelena ngitame kuvula ingqondo kubalaleli ngoba kulula ukuthi labanye vele bangangena phase ekhukhulu bathi hawu vele kwalaba netimali ngoba nasi lapha nje sikhuluma vele sikhuluma ngathi sivakala le njengoba sovile nje hawu make sengivile abaqali lokwenda lo kuthi hawu siyamvavelela wena class yonke impilo ipita ukuthi uyihlelele ukuze iphumelele nawe ujabule kokuthi nende nakho nanawe empilweni ngiyakholwa ukuthi bese uthi abantu amkhulula manje isikhathi sesishaye 1 second utawubuya ngoma uthinze ihlangothi lokuqala yes usekhona ngokudaba uvalelise manje siyabonga Mnguni ingakavalelisi nje ngicela umemisa kunabo lokuceda loshuri umfundisi ngiyawumemisa ngihlephulela abalaleli kafishane uthi akusuko konke kwake kukhuluma ingwenyama ngalenye ilanga ngathi beyivuphi yathi uyakubona labo internet lesingena kube manje emaswati ayisebenzisela kwakha inzuzo ngabe kukhulu abantu akuthula kwakusho kalenye ilanga lo muthi mina ke ngake ngayisebenzisa angena la khona la internet nga order info leShayina kunetikhwama tibo 3 rand 5 rand ngabuya la ngathi order angispendanga nje imali lengingakangana ngabuya tabuye la Swatini yathi ngama 30,000 leShayina nawuthi order letikhwama angizange sengifike eShayina ngathi order nje khona la kule internet ngathi order ngabuya ngathi faka la ku Facebook khona la ku Facebook khona la ku YouTube la sikona khona ngathithela bebangishayela ngala nangala kwaphela inyanga kuphelile ngama khangisho 30,000 ngathi macetha bona labantu bebathenga siside ngase ngakho igroup sesidabothenga kanye sekuthi imali ngiyisebenzisako sesihlanganisa kanye ukhanda ukuthi lokuthi letha kusuka leShayina ku2000 but umuntu because sesing10 sesing20 that kanzi ubhadala 100 rand uyabuya nawe uthengisa takakho nalo uthengisa takakho kalula kanjalo kule lack of skills ne knowledge lesilibulele kakhulu leyenta ukuthi sithi khanda ngathi siphuye kakhulu mina ngaspenda less than 500 but ngamakhapo 30,000 because letikhwama letibo 3 rand yeah buya make vile litako sitoyitika kahle mlaleli sicela kuvalelisa kwalomhlehleleni impilo elikhaya nekwakho kwalo besinamba ke makhakhula ngevuma komdali siyacela bamkhulule abuye vile litako bekasiqhukuluda lamuhla mfundisi sivalelisile siyawubonana ngevuma komdali ehleleni lolandzela kwevile litako isikhathi sesifana nakho sale kahle mlaleli